naši učenici će sutra biti vaši radnici. Škola pruža učenicima znanje i jake temelje za sigurnu budućnost. Kroz praktičnu nastavu to znanje pretvaramo u vještine. Samo kroz blisku saradnju škole i poslodavca učenicima možemo pružiti najbolje obrazovanje. Nama mladima praksa je prilika da pokažemo znanje i naučimo od najboljih. Kroz saradnju sa srednjim školama možemo uskladiti nastavne sadržaje sa realnim potrebama tržišta rada. U radu sa učenicima razvijamo njihove vještine, prepoznajemo talente i oblikujemo budući rad. Ulaganje u mlade je najbolji odgovor na nedostatak kvalifikovane radne snage. Potrebni ste nam da steknemo iskustvo koje nam otvara vrata budućnosti. Kroz praksu smo dobili mlade ljude koji brzo uče i donose novu energiju. Sa školama i učenicima stvorili smo tim koji poznaje našu kompaniju od prvog dana. Vjerujemo da saradnja sa školama danas znači snažniju radnu snagu sutra. Poslodavci, dajte nam šansu, jer sa vama učimo, rastemo i ostajemo. Budite dio promjene, uključite se u stručno obrazovanje. Gradimo zajedno jaku i konkurentnu privredu.